Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Eco Rest House, welcome to Matalom. Guys, ato ning hiloan kay dinhi i-held agwan Christmas party sa kabataan sa lungsod sa Matalom. Ang Eco Foundation dinhi kuan sila Christmas party ba para makashare tag blessing gikan sa mga tao nila sa pangayoan og mga kuan donation, mga solicit dili nagsolicit ko para sa kaugalingon tong kung dili para sa kabataan. Salamat sa mga support o hintabang pa sa katong gipangatagan ng huguan. Daghang salamat o hangyo na ko inyo. Manginahanglan ko sa inyong tabang para ma-realize ang mga programa sa Eco Foundation diri sa lungsod sa Matalom. Bahala ginagmay ba sa kuan bisag unsa nga tabang, mga biscuit, mga candy or mga food nga kuan, basta malipay ko mga bata. Nanginahanglan ko sa inyong mga okay, ato ning hinloan guys para dinhi man ikuan Christmas party sa mga bata sa Barangay San Salvador, Matalom, Leyte. O daghang salamat sa inyong support o inghatag sa mga kuan o katupang mo tabang mudawat gyapon para kuan bisag unsa bisag mga pagkaon o mga kuan ba kay at least malingaw og mga bata ba sa Barangay San Salvador kay doora mes Barangay San Salvador ang Eco Rest House. Okay, ato ning hinloan guys para preparation sa Christmas party sa kabataan sa Barangay San Salvador, Matalom, Leyte. Hinloan guys.